Alpha Mizo Production YouTube channel and tu le ngai thatu te chibai ve kule October li som pani sang hi som ni panga ania Pakistan le Afghan ho buaina po azual chhojela tin Donald Trump an tariff tharte an la chhole ta enge ngong zelang ti te tin khovela poisalar ber US dollar rorelna tawp hnai le ti thu pu Freddy VLC amazia ki burtan nan kan ngai thanga hei himitam takin kan la kha fia chi lo ni in nalanga engwanga US dollar hi hlu nge ti te enga tinge khovel insum don ton nan hian US dollar man ani ta hei himang talo se USian eng angin nge torang ti velte kan ngai thau don ani mana tang to in khovela US dollar lar na chan rethiam turin history toite han soi ma saila indo pui pakhat na thlen ma khan khovel ram rang te poisa lut na chu rang ka chak nen a in zom thin hei hi gold standard anti US dollar bi ka chuan a omzia chu rang ka chak ounce khat gram som ni pariat point pathum panga vele US dollar som thum panga a in hen ti na ni entirnan US sarkarin dollar som thum panga print turin rang ka chak ounce khat gram som ni pariat le point pathum panga anei angai ti na ni poisa nei ringota arang ka chak nei silo chuan omzia anei lo ram le ramte indor nan rang ka chak an pang fo thin bok indo pui pakhat na thlen lai vel khan US chuan Europa aral thuam na man po rang ka chakin ala thin an nuwa European ramte chuan an rang ka chak nei sa chu an mangzawa an poisa in lutna anei talo kumsa khazakwa somli palia tangrual pol allies ram somli pali te chu USA Britain Woods New Hampshire anin mukhom ta a US chuan rang ka chak in nei lo poina poilo kan nei alom kan poisa US dollar hi gold nen in zomsa ani tho boka chu wangin in poisa theu kha kan poisa dollar nen ron thun zom ulati in asom ta hloma khati lai khan khovela rang ka chak om zong zat ve aya tam fe zok chu US yana kolani ti chuan Britain Woods agreement nuaya tang rual ram te chuan an poisa chu US dollar nena thun zom an rem ti ta he khom pui hi IMF le World Bank lo pian chuana bul ani ngal bok tang rual ram te chuan an poisa chu mi zat le US dollar chu ti zat chu in hand ro seti in an pomta ani ber exchange rate kha an fix rualin US dollar lutna khaza a pakhat velin adang lama ania memo sangemo theyang ti ani indona wanga Europe ramte an re thei le lain US ero a economy kha atluang pur fu mai heiwang hian US dollar lutna kha anget hle a ramdang te point US le an poisa chu an rin pha ani kumsang khajakwa som sari pakhat alo nia khati lai US president Richard Nixon chuan khovel ron bara khain US dollar le rang ka chak inzom na chu aron chu chat tamai khami nuwa khan poisa pakhat poisa dang thleng money exchange te ron piang chawin gold standard chu ti to paloni ta oil nga ram te chuan US dollar lirin an oil an thal chho ta bok oil chu mitin mamo ani si oil leidu chuan lo thei lovin US dollar kola man angai ta ni achunga kan soite khian US dollar hi khovela ro arel na tur kong an lo sat ko duak mai alo ni tuna po oil le US dollar chu tuile sanga ang maya inzom anita oil thon chuak tu ten an oil man US dollara an share hi petrodollar system anti hei hian US dollar lar na konga thui takina pui US dollar mangkher lawa oil ralle leihi a umve tho ti khetelila entirnan India le Russia a mithiam then khat chuan kumsang khajakwa som ni chawatang khan US dollar hian khovela ro arel to ti an poma mithiam tamjok fe ero chuan US dollar hian Britain Woods agreement nei nu indo pui pahni na to patang khan khovela ro arel tran tak nin an pom jok thung US dollar the global currency
US dollar poisa print chu azong zong zat ve aya tam ma hi US rampona ram rang ranga a omnia khovel ramte in sum don ton na zong zong zat ve aya tam fe hi chu US dollar manga chin fel zel ani mek global currency ti po a in me e central bankin ram le ram in sum don ton nan le economy abuai pal thu ta man tur ram dang poisa thil hlu aman ram dang poisa a chut le thil dang a hlutna ram dang poisa a chut a kol hi foreign reserve anti khovel puma foreign reserve zong zong za asomnga pasari point pariat vel chu US dollar da ani in adota za asom ni vel chu euro in da ani hei hi IMF cover data ina tarlan dana ni China chu khovela foreign currency reserve nga berania US dollar trillion thumle point nga vela nei China foreign currency reserve po hi atam jok fe chu US dollar in da ani an ram poisa yan ba ka poisa dang poina da dual Japan le Switzerland ten an dot India chu palina ni in US dollar billion ja sari vel foreign currency reserve nei hei hi JP Morgan tarlan thana ni US in khovel a upna chan lian tak chu US economy lian le netlu tuk khuni US banking system a fel fai le changkan wangani bok anram politics ang het bok economy khoi poi thei khop politics buaina an nei ngai meulo heng te hian US dollar hlutna angai ang pat deuh tho in akaltir heng awang hian company investor le ramdang sarkar te chuan US le US dollar an rin pha US dollar manga sum done mo investment ti chu risk an yam bik latani hei wang hian company bank le sarkar point US dollar tam tak kol reng an du hei hian US demand ati sang demand asan miau chuan asiam tu chu lawin du deuh po ni se tlona ti lungo yangai fo US economy khu ramdang te US dollar an kola ain khat lo bok kan soyang khian US dollar hian a hlutna na sataka a hlo ngai lo awangin thilman bituk nan arem chang bik entirnan Turkish lira le Argentina peso te hi chu an hlutna adang lam dor mai thina thilman bituk nan le investment le adang ti nana man abuai thak mangtu an tam em awangin US dollar manga insum don ton na hian thil khat le lei ati ol sam bik arang bik US dollar manga sum dong te chu US pon aen dan adang nge a adu sak deuh nge fo khovela ram house saber du sak ni hi ram tam tak te dream ani US dollar man chu hlawkna COVID-19 shipui len lai tele khovel buai lai point US dollar hian a hlutna a hlo ngai lova lowa tekin a hlu zual sau chen hetia US dollar khovela man lar ber rin ber le him ber ani hi American te khwan an chor hle ramdang te ne na khai khinin an loan laka interest atlem jok thin US sarkarin sum apuk point ramdang sarkar ain interest a choi tlem bik thin ramdang atangin an ram poisa nge in sum an puk thei tlap hei hi chan ber chu US dollar hi poisa him tak ani wangani khovel ram rang ranga company te chuan US dollar hi poisa puk tir an relo hei wang hian American mi pui tele American company te chuan ramdang company atang point US dollar in interest niam zokin suman puk thei hei hian America ram chu ram hausa a asiamani sum an puk supa interest niamin an mamo an leizung zung tamai thinani Swift payment system le US dollar kumsang khajakwa somsari pasaria khan ram som panga a bank zanhi som thum pakwa te thok kho chuan ram pakhata tanga ram danga poisa thonna Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication Swift an mangtran Swift hian khovel ram zanhi chuanga bank le financial institution singkhat sangkhat zanga vel te chu athlun zom to Belgium an mun pui omin Belgium dan nuaya a om hei wang hian ania US in khoi ramemo rek nana Swift mang theilova asiam du in Europe ramte atho pui thin ni
swift a hian Europe ram ten thu nei na an nei ve tlatani US rotna in Europe ram te chuan Russian bank tam tak te chu swift mang thei lovin an siam mek hei hi Russia an sanction kan ti fo en tir na pakhat chu ni ma se Russia hian payment system chidang aduang chuaka Ukraine ala bom tlut thei tho mai swift hi poisa thon na thon tu ni lovin poisa transfer tura bank te thlun zoma bank te message thon tu ani swift kaltlanga poisa thon ani hian US dollara chantir ani masafo chin entir nan India in Israeli drone aleina man swift kaltlangin lo pedon ta se rupees in ape ang swift ne na in zom bank chuan rupees chu US dollara a chantir photang US dollar chu Israel poisa new shekela chantir le in shekel sarkar bank account na an deposit mai don ani bank enroll a nual chin swift lo po hi ram le ram poisa impact dan kong dang ala ti ria ila US dollar chu akara tla intermediary ya man ani fo thu kan soyani bank tam tak chuan hetia rupees US dollar a chantir masakhi ti phunga an nei ani hei hian US dollar larna abel cha di dollarization le petro dollar khovelin US dollar kan mang war lutuk ti nep tumna hi di dollarization chu ni kum sang hia khan Iraqi dictator Saddam Hussein chuan Iraq oil chu US dollar ni lovin euro zokin thal atuma Iraq sarkar poisa reserve US dollar billion sompo euro in na thleng vek Saddam chuan US company ni lo European le Chinese company te hna oil lai chua le buai pui na contract apezui bok Iraq rama India palai ni thin Ranjit Singh kalha chuan king te khi Saddam Hussein na thil ti sual lian tak pani ani thu ale khabu the ultimate price sa aziak US in Iraq abe chanero khachu weapon of mass destruction WMD ti ani dai Saddam Hussein khan petrodollar system US dollar manga oil zar ti ziak lo dan om chu abo chiata wangin atop na po kan thria Saddam a che dan kha US economy tan po apoi thei tur hial ni in mithiam tam takin an ziak nge Iraq ti dan zirin Iran chuan poisa dangin a oil a hral ve bok Venezuela point US dollar ni lovin a oil a hral chho bok Ranjita zia dan chuan oil thon chuak tu ram intel khom OPEC member te chuan an oil kha US dollar ni lo poisa danga chiarin dong tavek se US dollar in khovela ro rorelna atla hiam theyanga ti chu US khan allow ani Libya ram dictator mingthang Muammar Gaddafi po khan Africa khomwal puya mantur poisa thar gold dinar man arot peka pompui tu po aron nei chawa ma se Gaddafi chunga enge thlengpo kan ria US in khovel a oplutuk bikhi tha ti lo tam takanom tun naya po BRICS poisa tharte soiri kani BRICS poisa ni kherlo poisa dang po US dollar lua lan thei lo piang ta se US kwan a en liam to pinarin omlo indona hial po achuak thei mai thei Donald Trump pa economic policy awangin US dollar hian tun naya atlut na lo mek Morgan Stanley Research in atar landanin poisa dang nen khai khina US dollar lut na hi kumin kumchan ve chung khan za som pakhatin na tlangiama kumsang hi som ni paruk kum top lama za som velin US dollar lut na hi alatlak niam bel thei atibok kumsang khazakwa som sari pakon nulama US dollar lut na tlak niam na sat ber trumani US dollar thak thei tur poisa chu rin tak tak khovel ram tam jok ten an pom le an rin tak ani atrulang emergency lai po a alut na lo lutuk lo ani angai economy nget le lian takin athop angai bokang US dollar le Trump tariff Trump chuan China chu tariff za la ka awale tameka ram pakhatin tariff abituka ram dangin alo chan let ve hian threat war alo am chin
US dollar hlutna asang hian US in thil ala lut tam thin trade war in hei hi ati khai lakta ani ramdang in tariff an bituk ve awangin man to zokin US chuan thil alak lu angaya thil lak lu ati tlem sop thei trade war chuan US le ramdang te in kara dai dan na banga siam ta a US in khovel marketa ngong anei tura tinep thei trade war chuan US larna atinep theya hei hian US dollar poisa him tak ani na po ati khobo theita ni hei hi tuna Trump tariff wanga thil thleng mek chu ani electric lir thei ral thuam le thil dang siam na na tul rare earth mineral le magnet China atanga lalu thum hum chunga tariff sang tak bituk khantum le hi in lulin na athak takani Trump chuan China chu tariff za laka avaule tamek bok Trump hian tariff hi tinreng dam doya amang mek Trump tariff hian tunari chuan US dollar hlutna abel cha lem lova ramdang ten Trump tariff an chan let na jok hian US dollar hlutna atlang niam tir theyanga ram thanglai hovin US dollar nilo poisa dang man chakna an nei lian tualin mithiam tam takinan ringani Trump trade war hian US dollar hlutna ati niam meka loan pukna interest po ati sang mek zel achan chu Trump le US dollar rin lona asang tial ti na ni foreign investor trend khat chuan US dollar rin na an ngat ngam talova ramdanga investment anti ta jok mek tlangkom na IMF in atar landanin US dollar nilo poisa danga foreign reserve da apunga hei hian US dollar nena khai khina poisa dang te hlutna pung le lar chho INT rati US dollar telwa in sung don ton na po akal reng ma se US dollar rorelna han pai thla thei khop chu ala nilo America mi puite tan hlawkna ani mai ba ka US sarkarin fing taka khovela ro arel na man ropoi mo chu US dollar hi ni US dollar hian nget takin khovela bu akhwar to wangin lualan a har hle don ani rei tak chu US dollar hian ro ala relarin omrualin Trump hian thui takin thil atidang lam thei lo thlir zel photila US hian asipai chakna US dollar le kong dangin a hlawkna tur chau ngai toin khovel hi min opa min khwa khir kan ti don nge US dollar hi khovel tan mal somna nun ti ol sam tu ani ba ka US sipai te hi khovel tiral muang tu ani kan ti jok don kan mi mal ngai dan theu ni ro se US le China in kar thalo India tan mal somna bai zai rem thanga kan ria tangin US chuan China laka za tariff apuan nuin sang lutuk tak mai za som thuma a chota hei hian US a ngei po ngong anei ngala stock market po atlan hiam hal ni in soyani China hian rare earth mineral chungchanga alo in du khum deuh ngat maya a chan tam tak zinga China president pupinga ngeng chun deuh taka putraman tongkam alo che to na chu atel ngei melani ama in Trump hian China hian he mineral wang tak rare earth mineral min penge ngei turan top mai China khi kadu huna kati chevek theiti in incredible kat anei thu alo soi to a keima ngei point kalo soi to kha hetiang ania wang hian khovela economy lian ber pahni anin ngur hian ngong anei na sa US point a bekang lei saktu China atilungoi lova a customer lian ber China nena bekang a hal thei to lo US a bekang ching tu te po an buai pha hle ni tin China po hi US a thil thon lut tamania hal nalama har sat na tok ngei don Chinese commerce industry chuan thu chua siamin du a khosak mani thuwa thil ti ching ti in lung oi lo thuan tar lang Trump le Xi Jinping te hi in mumai turan nia hemi chungchang a hian Trump chuan om zia po anei to lo chu ma se ka kal thowang kanin munge yang ti ero soi theiani lowati hetia China ma a US le India in kar boruak thalo tak chu siam that lo ni ma se law of demand an soi angin demand awangin Chinese product aya India product chu US lama hral atam theidona India hian a hlok pui pha hle theidon ti chu
mi thiam terin dana ni India hian nau panglom textile le thil dangte tam tham takin athon luk arinom sang ni som ni pali le sang ni som ni panga a US a athon lu zong po US dollar billion somriat paruk vel loi ani Chinese product a tariff asan hle si chuan za a somnga tariff India tan chance thalutuk ani nge yang nizan inrin nizana khan Pakistan le Afghanistan inrina Duran line antia Taliban tele Pakistan sipai tena satakin anin kapa Pakistan sipai som pani anthia Taliban lama panga anthi ve bok nin soyani atira chuan inka na te naw deuh atheng phota anuwa laipui teng mangin anin sai zuita ni Taliban lam hian Pakistan sipai som pani antha ba ka sipai then khat in pe in surrender te chu an manzuya Pakistan sipai post engemo zat anti chiat baka an lak sak an op boka an teng le lai pui baka ral thuam then khat an chu sak bok Afghan lam hian in ka hai an puang hala tuna tak chuan in ka na aumri lo Pakistan lam hian alet le chu anadon khopalom anti Taliban lam hian in siam rem lok andu ani mai thei in ka hai pa nga yang chu ani lo mel Qatar le Saudi Arabia te chuan in do to lo turin nan nge na banan pharani helai duran line hi an LOC ang deuh hi ni ve a Afghan lam hian an pom theilo report then khatin an tar lan dan chuan Taliban hian hetianga Pakistan an beilet nge theina tura chuan lam hi an daprenga niko zana Pakistan in thona manga a beikha an lom hle jok ni an soi indona phena hian pon lammi in rol anom du em an ni pahni in beina phena po hian an om mai theya an om lo mai thei bok an in be tak chuan sum le ral thuam hmanga in puina a thleng le nge in arin omani